Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары, амансыңарбы? Туугандар, бүгүн 5 июль 2020 жыл Базар Койгон мал базарындабыз. Туугандар, андыктан биз менен чогуу болуңуздар, видеого лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Туугандар, бүгүн базарда окумуш жаңылык, базарга маскасыз жок, эч кимди киргизбей жатат. Билбейм, уже карантин башталдыбы бизде, кайрадан анысын сурап кетебиз, байкап билип кетебиз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Таңкымал саат 6. Бүгүн базардын сценаларын силерге байкап билип кетебиз. Туугандар, мен азыр эле базардын озундагы турган байкелерден сурап билип кеттим. Негизи менче жакында уже карантин кайрадан башталат окшойт. Азыр угушум боюнча элдер өзүңөр сак болууга деп атат. Бирок бул жакта кээ бир элдер маска таккан, кээ бир элдер маска таккан эмес. Мен угушум боюнча эгер азыр бардык жерде маска тагып элдер маска тагышаптыр. Эгер маска такпастан базарга кирсе, анда базарды жаап коюшаптыр да. Мен угушум боюнчачы. Андыктан туугандар, биз менен чогуңуздар. Анда эмесе ишти баштайын. Биринчи туңгуч. Ой туугандар, биринчи алас экен. Акчасын 60 000 сом сурап атыптыр. Базар багылды элек бака. Багылышты уже. Канча беришти? 48 000 сом багылыштыр, бирок бербептир агабыз. Желиндерин көрөбүз кетейин. Биринчи туңгуч болсо дагы, бирок желиндери жакшы экен. 60 000 сом сурап атыптыр. Базар 48 000 сом бериптир. Мага туугандар, 3-чү баласы экен. Музосу бука. 3-чү баласы экен. Ассаламу алейкум, таксыр, канча сурап атасыз акчасын? 90 сурап атабыз. 90 000 сом кеми барбы? Кеми бар. 90 000 сом кеми бар. Базар багылды элек бекен? Пак азыр кирдик базарга. Жаңы эле кирдиңер, Мага туугандар, сагын уйлар 90 000 сом кеми бар дейт. Желиндери 3-чү баласы экен. Музос эркек, биринчи баласы 80 000 сом сурап атыптыр агабыз. Желиндерин көргөз кетейин. Канча литр суу бар экен эке? 1 челек сүт чыгат дейт агабыз. Акчасын 80 000 сом сурап атасызбы? 80 000 сом сурап атыптыр. Кеми барбы? Кем болот ака? Кем болот, а? Кеми бар, түш беребиз дейт агабыз. Мага туугандар, ака канчанчы баласы экен бул? 4-чү баласы. 4-чү баласы, а? 4-чү баласы. Акчасын канча сурап атасыз ака? 80 000 сом сурап атыптыр. Айтылышы базар басы 80 000 сом сурап атыптыр агабыз. А буга 75 000 сом сурап атыптыр. Бул канчанчы баласы экен ака? Бул 5-чи баласы дейт. Буга 75 000 сом сурап атасыз ака? 75 000 сом сурап атыптыр. Канча литрден суу бар экен ака? 4 литрден бар. Бир мал. Ушул уйдуку бир мал сабаттыр агабыз, 3 литр суу бар экен. Наркы 4 литр суу бар экен. Эгер 2 мал саса, ошондо бунун 6 литр суу бар, наркыны 8 литр суу бар. Мага туугандар, биринчи туңгуч экен бул. Музос эркек бургачы? Эркек. Музос эркек дейт. Канча литр суу бар экен досум мунун? Бир мал саганда 5 литр суу бар, а? Бир мал саганда 5 литр суу бар. Биринчи баласы экен, биринчи туңгуч. Акчасын канча сурап атасыңар досум? 100 000 сом сурап атыптыр.
Bu qanday parodasi qanday? O'z-o'zini uylardan bu? Yo'q, rossiyskiy paroda bu. 100 ming so'm so'rabdi. Jetini tug'an o'ygan. Shunday to'qol. Bu parodasi qanday uy aka bu? O'z-o'zini uylardanmi aka? Aqchasini qancha so'radasiz? 110 110 ming so'm so'rab turamiz. Bog'lashdi u bozor aka, bog'lik. Bog'lib ketishdi. Qancha berishdi? 85. 85 ming so'mga berib turamiz. Shu oyda. Jetini tug'an o'y ekan. $110 ming so'm so'rabdi. Cho'ng uy ekan bro. Qancha yashar buqalar ekan aka bu? Xunam buqalardek 2 yosh o'shanda. Ushul uchi, nega biri, eko uchi 67 ming so'mdan bo'lib turdi tug'anlar. Ertemenki bozor 67 ming so'mdan bo'lib turdi ushul uchi. Onlar ushul 3 yashar buqa ekan, aqchasi 90 ming so'm so'rabdi. Bağlanan semiz buqagan 3 yashar ekan 90 ming so'm. Bulda 3 yashar buqagan aqchasi bulda 90 ming so'm ekan. Bağlanan mo'yinlar jo'm shunday buqagan aqchasi 90 ming so'm. Tuğanlar 3 yashar buqalar bular. Eko 200 ming so'm so'rab turamiz. Aka bozor bag'ilishdi o'g'illekmi? Bag'illek. Жаңыле keldinglarmi? Жаңыле kelib turamiz. Mo'yinlarini qaraqlashdi tuğanlar. Semiz bag'ilgan. Ağız 200 ming so'm deydi. Shu buqalarda. Al bunun aqchasini qancha derdingiz aka? 90 ming so'm so'rab turibgan. Bunun yaşı qancha ekan aka? Bular 3 yashar ekan. 90 ming so'm so'rab turib. Bular semizgi buqa ekan bular. Mo'yinlari jo'ng. Xunam buqa tuğanlar. Aqchasini 70 dedingiz aka? 70 ming so'm kemi var. Xunam buqa. 2 yashar. Uşul buqani 70 ming so'm deyaptir. Tuğanlar uşul buqa 54 ming so'mga so'rayaptir. Bu жақта 5 baş, 1,5 yaş buqalar ekan jalan. Taqsir aqchasini qanchadan so'radasiz bularni? 45 ming so'mdan so'rabdi. 1,5 yaş buqalar. Dümünden 45 ming so'mdan so'rabdi. Uşul buqa 52 ming so'mga satılıb ketdi tuğanlar. 1,5 yashar buqa 52 ming so'mga savdo bo'ldi. Satılıb ketdi. To'ylik qunajin 55 ming so'm so'rab tur, hozir 43 ming so'mga. Bavoda 43 ming so'mga berib yetadi. 55 ming so'm so'rab tur qunajin. Tuğanlar жаңы açma. Birinchi to'ng'ich. Aqchasini qancha so'radasizlar taqsir? 65 ming. 65 ming so'm. Bozor bag'ildi o'g'illekmi? Lekmi. Bozor bag'illekdi. Muzosu qiz. 18 var. 18 var deydi 3 kunda. 3 kunluk. 3 kunluk torpa ekan. Urg'achgan muzosi. Ağız aytishmoqcha 18+ deydi. Muzos erkek ekan, 4-bolasi 85 ming so'm kemi var deyaptir ağız. Muzos erkek ekan. Uşul 70 ming so'mga satıldı. 85 ming. Muzos ekan
Музосы эркек экен. 70 миң сомго соода болуптур. 4-нчү аласык, а? Ушулой туугандар 72 миң сомго алыптыр. Музосы ургач 72 миң сомго алыптыр. Ошо эне балага 75 миң сомго соода болуп атат азыр. 75 миң сом берип атат. Музосы эркек 75 миң сомго соода болуп атат. Туугандар ушул кунажында 32 миң сом деп атыптыр. Ушул торпокто 30 миң сом деп атыптыр. Ургач. Ушул торпокто 30 миң сом кеми бар деп атыптыр. Ушул буганы 36 миң сом деп атыптыр. Ушул буганы 40 миң сом деп атыптыр. Bir жашар болуп калган бугалар 40 миң сом. Ушул уйду жаңы ачма окшойт 60 миң сомго берилиптир. Эне баланы. Музосы эркек экен. То есть ургач экен. Туугандар, өзүңүзгө сак болуңуздар, маска тагып кириңиздер базарга. Базарда элдин баары маска тагып жүрүшөт азыр. Без маска эч кимди киргизбей атат базарга. Без маска кирген мүмкүн эмес базарда азыр. Только маска менен кирип атат.